Mukanukio baraba ingi ndene mbunge kaunti ya Meru Jim Muchoi uria akinyani MC wa wodi ya Thwana norotete rutere rwa Gavana Kawira nontu baguchererwo kuthomekwa budget ya Meru Jim augite amwe na bu Gavana Kawira netikiritie kuongera kigina kiria kigetagwo kiri wodi mwaka milioni 33 mwaka kuma kiri milioni 15 iria abangirite amwe na bu Muchoi augite wendi bwa MCA ni mbeca gukinya milioni 85 tora bendekithĩtie ukabere bubu bwĩjĩte ndi mwaka jo kithirikari yotigeria ntuko inkaijũthira na mukiro mithika na gutumenyithia Mukanukio baraba ingi mbungene kaunti ya Meru no MCA wa Thwana Jim Muchoi no loterete thirikari ya kaunti ya Meru kiara no ntubwa kirakua no cheretherwo kwa mendekithia bajeti ntubwa atuma bajeti ya kaunti ya Meru ichererwo kulukua bajeti ru yachererwo Loeta na utote kanira nyuke toa dieto te kaneria pero ibandike memorandum. Baita bandike tukangi temporary kai batiri kwedere kari. Kaba chokere to berandike memorandum boya. Chumata toe. Nyoire ire. Tomi ki assembly chumaine. Kuma chumaine budget batiri okulukara. Ite batiri ko less than 14 days. Tuko minya wata la itariki komine nara. Ngoria ni ro budget ya Meru kaunti ya kuluka. Nakankwenda kuwatikana na Meru bonde bamenya budget itichereri no to county assembly batu anjiri manto to CFSP mori wele itichereri no to county assembly kete bude de breba tikubuibyo kato aretero memorandum no to batikuretero ire Jumatatu na kuma Jumatatu botumio kuluge budget na ntuko muno ntuko na manto ko sindo public participation ni no mwanka ya no tese ntuko mwanja boy kumania na nkuchanire tithirite irio ate kambunge kaunti ya Meru na thirikari ya kaunti ya Meru yeye mendekithia kugana mirandi ya milioni 45 bunka wondi kendo tira wondi cionthe ni kwananwa mirandi ya weti na mbere itekumakania mirwamo ya MCA bawandi ya gisiasa uchore kana unthubo wao na gavana unthubo abacukumire mwanko obisine control of budget ira to weta ite mais budget ro to bwithiri ro to weta no to sheria ni to tikiria utembe ja to atia iwa tene rigi ture tu wega barabara ku malaria igeta kilo ndo kana na rete kilomita 3 milioni 3 kwa mfano na imara mwewekirwo utokande so ke milioni 724 era obora chini ina rieto rembi na ne ondo to ni oka utaibo to uigo manto uigo to uigo kweta kioro wothe kioro kigwenjo oka utwegera to ko choro thate bia kaunti gavana atiwa ikia nawe tate dai turandika kioro ke mumui primary school beja chiano to ke okulukinye president ya chinche ni on budget yendira to kubuige to joka to eta to rende gavana wangu ekuyu eta kurjangu yetu to eta kutigera to ndira bakonda to eta to ekira ibo to kenya obura itwekirite kuringana na bamwe batongerie ba boikumania na mathenera baithirite baikulukira muno maturene mwaka witu ekire mbe jire kwa mtia kuiga jomnya obu kwa kwa itaki udekire milioni ya barabara tebeni yana ni ekire je kwa MTF kontra metere MTF ginya Thwana kwa kwanja tha inti anga mworondo maketi na mauru ningwa kwenda kirasi kiria rakia na sare twamurikire kinyana kamera hii na mbecha twikirite na mwekurunte meina ikirie ndachie kirio ringi so babu nyantu gora boy go bunye letwe mbeta ito karenthe kinyabo kienda kwandamana mbwere itara kwandamana ireku tukweleano na kinyani nkabuma nyuma kuringana mukarĩrie tionke amekwa mukira na wika maketha nchukune cia thirikari Felicity Nkirotebiriri untu buibwe na kiana winyangia bwa mbeca cia muingi kimirandi ite na oguni kibo kinyanini mbeca cia to turitwo goti bobo tumana betu baukira beta barabarene kuwa kaba bakua ikabuithia mirandi eu eburete kwethere communities lakini communities cia tiro mirandi eu eta ate ikawa waita kebere choke thira store ikwachi lakini utinya kwachi kimwe kembi ebuo waita kanyakini okethira store we kasamaki lakini ute samaki kinye mwerembi na reu thirikari ni ire ebuonia waka fish ponds ebone ngera to fingerlings to samaki to nini na wono broka redia samaki na wa factory choka yakwa kenda samaki ira chakora chikweko factory ira lakini weta factory ate samaki kinyambi inyemwe baritie gitara kurura murandi yore thibonjoki ntere chelaria wondine kenja itigania west yureti Cops Africa Maogo 20 moja iko na capacity ya kutoa kilo ngapi according to
18 kgs. 15. So times 20. Times 20. 300 kgs. Kwa mwaka kama mtatunza hizi mara 3 lazima mtaharvest. That is in a year. That is 900,000. Vile tu mtachukulia, hii ni biashara ya maana sana. Na wacha nimwambie, kama mtaitunza siku moja mtakuja kuona mabadiliko. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.